Дағы бір оқырмандарға совет. Мына мен 95-ке шығып отпайым 1 октябрьда. Бабыреке туылған күн дегенді мен білшімеспін. Азырқы балдар, біздің балдар азыр мен небере шөрлерім 1 ай қалғанда ескеріп тұрады. Баланша күні туылған күнімді. Мен де мұны есімбе де келшімес. 50 yaşman tartып өткізе баштадым ғой. Мен бе тең тұштар, менен ұлылар, юбилейін өткізген ошолардың тойларына барып, ошолар көріп, анда мен основна үшін түшіндім, о дегенде. Бұл юбилейге жеткен кіш, ошоған шей. Например, 20-30 жыл іштеген кіш. Және отчет береді екенде. Ел жұртқа отчет беріш керек екен. Емне иш қылдың. Қырғыз еліне емне жақшылық қылдың. Емне жол басып келдің деген. Ошондай мағанеде, ана мен 50 жаштан тартып, мындай 60-те баштадым да. Анан кейін 70, 80, 60, 90 ушыларды мен аккуратно өткөздім. Мына 95 өткөзген тұрабыз. Ошонда жан деген қиын да. Жан деген қиын. Жаш өткен сайын ойланады екен. Кейде күндай орықшалда болып қалады екен. Ошонда мен бір чет тамаша қатарын, бір чет шын қатарында отырғандарды ардайым айтшым. Например, 70-тен тартып айта баштадым ғой. Азыр ел ортону 70-тен. Мұрын қырғыздар айтшады, ел ортону 50 деп. 50 емес, 50 вақытта мен өзім 50 жасымда ойласам, просто балада айлы болшым, секіріп тұршылым. Ош 70-тен тартып айта баштадым ғой. Ровесниктер менен ұлылар ошолар көп болчу. Ошолорго мен айтчым, ушол бир тобу ошону кубат кылып жүрүштү. Ушуну жакшы айтып атасыңыз, 70-ке чыксак, аракет кылсак деп. Эми бул жаш деген жашка тойбойт киши. Жашка тойбойт. Анан да добровольно өлөйүн деген киши мени олекмин деп жүрбөйүнбү? Эми бул 70-тен кийин жаш өтө баштаганда адам өзүнөн деле болот. Өзүн өзү кармап. Бир жери ооруса, шалдырап ошого моюн сунуп берсе, бүттү. Карагандан карайт, жаш өтө берет. Анан жанкы оору давит эте берет, үстүнөн басып. Ошон үчүн алдырып койгон мүмкүн. Ошон үчүн мен ар дайым эле советтетем, врач катары. Ооруга алдырбаш керек. Ооруга алдырбаш керек. Өзүңдү өзүң сакта, өзүң доктур бол деп. Эмне кылыш керек? Баягы вредный привычканы башынан айтып жүрөбүз. Тамекини, анан аракты ушуну ограничить этиш керек. Колдон келсе ичпей деле коюш керек, анан десейдин эле пайдасы жок. Анан тамак ичкенде тамакта да баягы ден соолугу болсун, мен байкайм да, конокко юбилейге барганда көрүп жүрбөйүнбү? Жаныңда отурган киши үлүбөй койгон, үстөлгө койгон тамагын үлүбөйүн ичсе, алын ден соолугу түзүк. Анан ошургандардан ошо белканы, бычагын ар жак бер жагын сайгылап эле тандап ичип калса, анда всё. Андан ден соолугу начар. Аны айтпай, суратпай эле билүүгө болот. Ошон үчүн мына мен айтып жүрбөйүнбү? Маған келген журналист бар эле сурайт. Кандай жашка жетип калдыңыз? Көпчүлүк ойлойт, доктор болгондон кийин бир особый дары иче берет, особый диета кармайм. Жок. Мен ушунга чейин диета дегенди билбейм. Берген тамакты колума тийгенди бүт тандабай иче берем да. Анан мен айтып жүрөм, жакшы жери баягы тамекиден Кудай сактады, тамекини кармабай калдым, ичкиликтен ограничить этилип калдым. Анан бауры физический иш кыймыл керек экен да. Мен айтып жүрөм, 14 жашыман тартып, уруш башталды эле, ошондон тартып мен физический жумушка катыгам да. Айылда эмне жумуш бар? Анда
mekanika деген жоқ, трактор, машина деген жоқ. Ток қол менен. Күрөк, кетмен, чапкы, орок, курал бузушулар. Ушуну менен анда турмуштан ашар, тамак аштан ашар. Ошо карабай күн түн дебей иштечүбүз. Анан кийин жаш өткөндө биякта жумуш жок да. Жумуш жок. Ошон үчүн совет этип атпайбыз. Физкультура, физическая зарядка өткөзүп, эртелгеч. То есть организмге какой-то нагрузка бериш керек экен. Бул жүрөккө, өпкөгө, анан колу булчуң эттерге булар ар дайым нагрузка болуш керек. Ошолорду иштетип туруш керек экен. Мен советим эртең менен мен 1 саат, 1,5 саат болгон физзарядканы барын жасайм. Мына ушул күнгө чейин. Эми азыр басыш, отуруш, жатыш туруп кыйыныраак болуп калды. Эртең менен мен 1 саат отуруп алып, жатып алып жасайм да. Аны бай көнүп калган организм ошого көнүп калат экен. Мен аны жасамайынча организм шалдырап, кыймылдай албай, ар жак бери жагың онтолуп каласың да. Ушунун баарын жасаган, андан кийин анан бай калыбына келип нормасыңыздан кайып каласың. Ошон үчүн өзүн-өзү кармаш керек экен да. Анча-мынча ооруга баш ийбеш керек. Анан эми азыр дары көптү. Көрүнгөн дарыны уш жагынан сак болуш керек да. Сак болуш керек. Бобреки аптека жок, любой жерде дары сатып калбадыбы. Ошолордон сак болуш керек да. Эми мындай баштан өтүп атат, ооруган киши ким эмне айтса, эмне дарын айтса, ошону иче берет экен, аткара берет экен, ишене берет да. Жардам болот да. Эми бобреки юбилейде ошол кийин баягы тең туштарга барына тарап кетти да. Эр ортосун 7. Анда мен 80ге чыкканда жок, эр ортодо 80. Андан 90га чыктым, 90. 90га чыкканда Дәдік Таштанбек Ахматтын юбилейине барып ошондо айттым эле. Аны Бексултан Жакиев кайтыш болуп кетти. Эми ал ар дайым постоянно мени менен жүрчү. Ошол айтып атпайбы? Мамбек мамакей өзүнүн жашына карата эр ортосын деп мен билгенде не бала айтып атам. 70 болчу, анан 80, мына эми 90. Эр ортосу 90 деп калды. Эми 90 оңой эмес, мен баягы тос бергенде ар дайым сүйлөшүмүн. Азыр эр ортосун 90. Ошону баягы жаш өтүп калгандар, Сулайман Иманбаевич, жаңкы Бейшак Куунов, Асхат Абылдаевичтин баары өтүп кетти, ушундай жакшы тең туштар эле. Ушулар мен ошону айткан сайын оозуңа май деп турчу. Ошогон жетсиң экен. Ушулар 90га жакындап кетишти баары. 90га жакындап кетти. Эмне кылабыз? Айла жок экен. Бирок ошогон ишенген жакшы да. Ошогон аракет кыл. 90га чыксак деп. Менимче аракет болсо, ойлосо, жаңкы өзүн-өзү тыңыраак кармаса, менимче жетет. Анча-мынча ооруга көп баш ийбеш керек да. Мен айтып атпайм, башка келип калбады. Организм кандай болбосун, бул жаш өз милдетин аткарат экен. Эми аны түшүнүп эле турабыз, көрүп турабыз. Бул организм темир деле жешилет экен. Эми 90-95 жыл организм деле жешилип, бул деле карайт экен. Мен азыр мындай болгон дары мүмкүн анча-мынча жардам берет, бирок окончательно аяктара албайт. Себеби организм уже карып бүттү. Болгон нормасын аткарып бүттү. Азыр ток алмаштырыш. Башка эчтеке жок. Башка эч кандай айласы жок. Ошончо аракет кылып, өзүн-өзү түйгүрөк кармаса, бул да жардам берет. Анан бобреки мен ишеним деген. Ишенген адамдын бобреки бизге докторго ишенет.
Oşo kimin ayıp yürübeyim. Doktorun bir sözü darı, bir sözü yat. Bir söz beni öldürüp koya oladı. Oşon için bayağı hem yaş ötme 95'e çıkanayin menin servetimde keneşini ugat el. Ana bu bataga men işinem. Bata degen jakşı olur eken. Hem bu oraki izvesli kişilerin barıyla neler aytıp yürüşpey mi? Balança kişiye bata verip de bu tükunçe izvesli ataklı kişiler bata verip de. Bana mendele bir emez bir yolu, kitap yolu ayıp yürübey mi? Meni deli bayağı çoğu onda işim tüyük bol paratanda ayıttı. Sancırada bareken men bilçe meselem Mambettin kişi olup şunday jakşı geletişi Kıdrakeden batalgan ekendi. Kıdraken menen uqqan emesin bilbeyim. Kıdrakeni görmesin bundan umurun geçse gerek. Kiyin ayılga vargandan da mamake eneme köten amanlı. Kanyak 30'ga varganda suradım. Uşuntu bile ayıp bilet. Sancırada şunday yazılgan eken. Bata berdi bile desem enem atam köten ayıp. Bata bergen çın bolçu deydi. Çın bolçu deydi anda tam degen yok. Alaçık boz yemeneni talada yaşaşçıdı. O şu zaman alaçık yemeneni tutsak, Kıdrak'a geledet dep kaldı deydi, atçan bir top kişiler geletken eken deydi. Anan yakındap kalan enem ayağına jarmasın koyup eşke çıkıp, aslan çıkıp durdu. Kıdrak'a sunup attın üstünden içi atıp, al şuna tüz karası mesele deydi. Men enemnin boyunda var ekem. Hem gözlük oluyor kişi de görüp durup Cermanesi şunda bana bergen deydi. Aman sen töre balan eldin kişisi olsun, elge hizmet kılgan kişi olsun diyor mu? Ama jak sözlerini aytsa gerek. Oşol işte kalıptırdı. Hem giymendile tamaşa katarındaydı. Kıdrak'a bir top alkaşlara bir top kelesi olur diye bata verirse gerek. Hem alara aytılbaydı. Alara aytılbaydı. Hem kiyinçerek men düşünümcürem buna mendele bir Respublikanın sakallılarından bolup kalmadım mı? Kargış degen kıyım var. Bunu ben birinci yıl ayıp bilem. Kargış olur dedi. Balança kişinin kargışı tiydi. Oşondan bunu öldü. Gecinde olup kaldı. Ben hazırım. Men düşünü var. Kargış çalgan kişiler nabarot. Batadan artığırak bolup baratar. Kargış algan kişi oğul baratar. Men şu gençerek bir neçe yıl ayttım bu. Bayağı vraç katarında. Menin bunday göz karışım karatarında hem o koronavirüs degen balaya çıkmadı. Kança şunday kişilerin ömrünü alıp etti. Meni baykaşımda. Bu koronavirüs menen, bu kargış algan kişiler büröde organ yok. Büröde organ yok. Men baykadım. Ananca alkaş kişiler. Bularda organ yok. Tangılardım da. Ya virüs degen hazır, koronavirüs. Mana mir boyunca uçoğunu degen hazır okumuş. Neleri çıkarbaydı. Hem bu koronavirüs akançaddi darını kişi mir boyunca uçoğunu tavalbaydı. Hem onu kedece tavalbaydı oylanadı gelsin. Bu virüs degen buldağı zankı kargıştan korup kalgan emeğe. Kargıştan, araktan korup kalgan bilir. Men terapi branşlarga sovetde ettim. Ay şu men uqtum Isikölde, uşul organda köpçülük samogon içti. Samogon içti. Uşular aytap samogon jardan beri degendi. Men branşlarga ayttim. Ay şol yani men praktikadan emes, içpeyli. Jönülüp ayakka tanıyım. İzvesli tanış halkaşlar tanıyım. Respublika buzuk işleri jakşı tanıyım. Tuğulgana ölgüse izlegeni jamançılık adırga şeyin süylep atpay. Toku teskeri süylep. Toku teskeri. Adır şunçalık, adır emi Kudaya şükür oğlu böyle öğretir, turmuş yokmuş. Nakonец-то biz prezidentke, правительство життік қодып бете беріп отырамыз. Bir-екі жылдың ішінде не деген ұқмыштары жасады. Елдің тұрмышы оңалы өлі қалды. Ошо қарабай, бая тескері сөйлегенде, дағалы тескері сөйледі. Мен ошоға қаратыма барып, врач қатарында, бұл коронавирус микроб,
бұл қарғыштан да қорқып қалғанбы деп. Қарғыш тибей қалғанбы деп. Жоқ, бұлар біреу де ұрған жоқ, біреу де өлген жоқ. Мұны мен врач қатарында наблюдать етіп шыны байқап қалдым да. Емі адам жашқа тойбайды. Қанша жашса мен қарадым, мен жүрбей қалдым демейді. Жашағысы келеді. Емі мен айтып жүрбеймін. Құдай тағалама рахмат. 95-100-ге, 100 емес. Мен айтып 114-ге шейін операция жасап көрдім. 190-80 андайдан миглерде операция жасадым. Ушылардың бүрөнен де қолап, мен қарыдым, мен алжыдым, мен тим ғой, мен жөнелейін. Ошон үшін адамдың жаны ушунчалык татту да. Қаншалық жашқа шықпа, қаншалық қиналып атпа, өлейін деген кіші жоқ. Ошон үшін жан деген оқмыш екен да. Анан эми орнун баркын өмүр бою мен өмүр денсаулык сакчысы болуп келатпайм. Өмүр деген денсаулык деген өтө баалуу билген кишиге. Ошон үчүн бул бизге кыйналып келген кишилерди көргөндө биз көнгөнбүз. Ошолорду аракет кылып, аман асен алып калууга биз аракет кылып жүрөбүз. Мен эми 95 жылдан бери айтып кетип жүрбөймүн. Өзүмдүн милдетимди, кесибимди специалист катарында аткардым деп. Эмгеде журналисттер ар ким сурап калат. Эмнеге ушунчалык ушул жашка келип, эмнеге разы болуп калдың деп. Эмнеге эми подарка болот, жакшы каалоо болот, бата барлыгы эле бир. Маған ушунга чейин мен байкашымда, маған эң баалуу сыйлык ушунчалык тыжоолор келет. Күн түн дебей операция жасайбыз. Ошол операцияны мен көздү жакшы көрөм деп атпайм. 5-4 күнү температурасы басылып, сойгон жери ооруган басылып, кирип барганда эле көз айды. Анан колуңду кармай коюп, колуңан алтын колуңан өпө, мана ушул маған ең бір баяқы баа жеткіс сыйлық ушуда. Маған ушу қалды. Қалғандарын эми көрүп жүрбөйбүзбү? Ушул дагы эле айтам, Елордада мен мына жакында биринде 95 сүйүгөн дагы эле айтам. Елордасы 95.